Ibizo lesibongo. Mina ngu-Abel Ncube. Uhlelo lokuvota luhambe njani baba? Uhlelo lokuvota lela lumphusisa kulufike bengakavuli la. So uthetha amahora amangaki kumba imizuzu emingaki ukuthi libhalise ukuvota? Kusho ukuthi khathesi angila sikhathi kumbe lingakhayela isikhathi lapho. U9. So ngama-past 10. Ya kusho ukuthi sithethe isikhathi soneso up I mean 9-10 about 2 hours. Okay. Lina lisuka ngaphi kwendawo? Mina ngisuke eNkhulumane. Lizavota lingaphansi wayiphi indawo? Ngizavota ngisemtshane. Yikuphi elize lakho ukuzobhalisa ukuvota? Ngizele le residence proof. Lani futhi okunye? Lesithupha. Lithe seliqeda ukubhalisa ukuvota balipheni? Bangiphe ireceipt eyokuthi kumele ukuthi nxa sensiye checka ngicheke ngayo. Kodwa lapha kade kusehlula ukuthi isikolo sami emvotela kiso siphume kodwa besiphuma singatshengisi iward yami. Ngiyabonga baba. Ngibonile.